Naimbag nga bigat tayo amin kaya tadakmanin dito ni DMD Tour Channel and DMDTv kaya agdingig tayo man te kakapintas nga Ilocano nga Tukar ken agdalos tayo man dito garden tayo ta permitirot na kakabsat tagyaman iingkay panagsubaybay taadan at tagikwa to'y puso na bururaya kumanuamo atong tengka sika kumagkain nangaw ken kakinkin na tawa dumteng tu ipanoen baka sikan tu naglaen ibudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka na paseran kaya't ku amaamuan apay kami na itagalan tu'y puso agsagsagaba tirigan gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya kuma no amo adung tengka sika kumatkain inangaw ken kakinkin na tawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaen kipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itagalan dinteng dito'y biyaku itantaadan ang tagikwa to'y puso nagururayak kumano amok adung tengka sika kumatkain inangaw ken kakinkin na tawa dumteng baka sikan tu laen ipudno ang para kanyak ay anyan na naglasa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay ngamin nga itakalan dumteng baka sikan tu naglaen ibudno ang para kanyak ay andyan na naglagsa pilpilite alukatan tu'y puso ka nakaseran kaya't ku amaamuan apay namin na itagalan kaya't amaamuan apay ngamin nga itagalan HBO Records and Oyoboy Production.
sikat igapuna luluwag ti marubos jak idan magawidan sungkendan tulaeng talagip kenletaan naginmayan ay atang nga awan pinilitan nagtubos man tanaken sa nagitan baybayan tanong kung mano amok akas titikalak amak jak kuman nagayaten di pa isu asang sangitan. Sikat igapuna luluwag ti marubos jag idan magawidan sungkendan tulaeng dalagip kenletaan nagingmayan ay atang nga awan pinilitan nagtubos tanaken sa nagitan baybayan tanu kumano amok akas titikalak amak jak kuman nagayaten di pa isu asang sangitan jak pa'y pagpadasan tinagtigos si tiluluwa mapadas ko itan tasikat igapuna luluwag ti marubos jak idan magawidan sungkendan tulaeng dalagit kenletaan sungkendan tulaeng dalagit kenletaan. Uindas, anak pa ito matulti, amoy manala, asikat sapsapule, taday tuy timeko, di mo ayamange. Bye-bye anak, kamay dadales. Uindas, anak pa ito matulti, amoy manala, asikat sapsapule, taday tuy timeko, di mo ayamange. Bye-bye anak, kamay dadales. Patengkat ko na dito'y panunod ko ngayon ka sa'yo ayan di pa nang lipat ko ka tanegsipin kameten dito'y panunod ko liwliwanag ka dahito'y puso uinas anak pa ito matulpi amoy manalang asikat sapsapule talayto'y timek ko di mo ayamange. Bye-bye anak, amay dadales. Naragsak ibiyag ken kasasad, nakamaten tay palagkakapsat. Anyan a pintas, anyan a ragsak, no si kakensyak, ket agayan ayat. Ayaten
dayawen ken ilaga, amin nakakabsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatma, liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsaak. Ayaten, dayawen ken ilaga, amin nakakabsat, nga adat ito'y yabiyag. Ket no kastoy tiintay amin ipamatmat, liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsaak. Liwliwadi agresat, ragsak ading tumarsaak.